Paralok mentang adon hang ne. Kane ladang ikiu syatay kare kasurok ban lech nong stony. Bat syane pade kare galanti ban lecha lang pi lang ja tong hor. Tengawan knang hang ne menta ngawan wat syapang ki dawai ken bat. Kabang ala ban yo kato kat ne nakine ki jaka. Tepet tangan pen iya pi syapang hang nem tangan dang lapi syapang udawai kemat. Kia don arjat hang ne te yaki badon ngan pen i yaki pom don pade namar bakim don hang ne jaka ngamla ban le ai te pet une uday namtaki kemat baki thau khnyang bamat soru baki thengat nta udon lang une weru ya uneru ngisna dawai kemat pet bah usla ulong gumtu nta une wei don kibakot batu ron lane bat laisla ngapade ngakot da ubat ron pet bah nang tu te pet tang yo kat ne ngi phut ikiten rai knang mangin wan rep sembai hayeng namar ba ngi hapwan wat sadu syane kalong kebajengai te ladang ngi rep no hayeng ngi thung no hayeng kalong kajing mentai sibun knang mangin lach banwan sadu syane te sim yaki ki ba ithu insale pin pendun kam kalong kajing mentai ya phi te pej bha knang ma phin ithu sim yaki kabang abatai namar ngaru ilade ngatrei nga deyu nong ai dawai kan bat te sim yaki kabang abatai lada pi ithu sa pendon kam lada phim ithu bha pade wat nom pendon kam klumar namar ba kakam dawai lada phim ithu kadai kakam yap kakam im hakikam dawai te tanggata khublai sibun.